Šta to radiš? Njam, 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 njam. Jel dobar Imrane kukuruz? Pusti tu mačku. Pjevaj joj tašun, tašun, talala. Zlostavljate mačku. Pustite mačku. Nemoj vezati maču. Hoće te tesnim još malo da bira. A žao. Lijepa maču, lijepa. Gdje ideš? Na brod. Gdje vodi? Tamo na drugu stranu, jel? Da. Hajde. Upadamo. Ali mi boravimo u dijelu Turske koji se zove Taksi. Sada idemo sa brodom kod najveće džamije koja se zove Čamilđe. Evo nas, sada smo u Čamilđe džamiji, najvećoj džamiji u Turskoj. Pa pogledajte.